Kumba pilai tip kana ke Realme kadang sudah launch ya keto pun jongki ke banaka 16 series. Kaderu ke base model jongki naga series. Namar ha kana ke series yang mentah ki don light liki model. Kabanangkong kana ke base model jongki. Kabar katoka 16 Pro bat ke balai pat ka 16 Pro Plus. Teya kato ke Pro bat ke Pro Plus kidai ki baki la dep launch nadu kinegi benai bala dep. Bat ke wena gitu ngala dep ban batai kato ke top model jongki ka 16 Pro Plus ha kana ke channel. Lada pimpat yo i ya kata ke video. Pila ban lejpet ya kata ke video hadin jong kene. Telada ngam klik ngan persiang ruban ai ke link jong kata ke video hapok ke description jong kana ke video. Telada pimsia tu ya ki kerdan jong kini ki model dengan pensyahannya kendian. Kane kebangannya tu hangne ke 16 kadai ke base model. Bat ke bakam halor ya kene kendian kadai ke 16 Pro. Bat ke bakam halor ya kato ke Pro pan kadai kato ke 16 Pro Plus. Te kata kemud kane ke 16 ke base model kadai ke bakam hapo yakini ki arteli ke Pro bat ke Pro Plus. Tela rajia ba pitmu bantit ya kana ke pun te kana ke video kan long ke baron kam ya pi ban page haswa ba pintit ya kana ke pun iya ba pi ba be pan hadin bale nga onggupta ha kana ke video ngin sai tip ya kata te wat ya skip ya kana ke video iya ba pi miss ya ki ki badon kam ban tim namar ha kana ke video ngan batai bat ban pensyai ya ki detail jong kana ke pun bat ngan ya turu ya ki jing duna jong ka Andre haswa bangan sedang nengkong ngako ban penpau ya ke jing sing komen ban yo i ya ke respon jong pi ha katuka previous video jonga kata ba pila ya komen ban ya tu kasinong ne ki thang ba biasa tekum ta leng ba kitu ki komen bat ki respon jong pi ni sayo idea mo ban tip na ki ki thang ki ba kham long aktif ban page ya ki video jong kana ke channel tekum ba ngi i ha kitu ki comments jong pi ngi i ba la long almost na baro ki thang jong kana ke jela jongi ki ba one page ya ki video jong kana ke channel bat leng ba ki comments jong pi ngas ngeo bangi la long kum si family mo ban yo i kum ne ba piawan ban ai ka respon jong pi tenang ya ai ke respon jong pi bat ke support jong pi kumne bangin nang la ban penhek susu ya kena ke community jongi ki badon interest ya ki teng ha ke bangin la ban ya samlim ya ki knowledge jongi badru bangin nyerap ban solve lim ya ki issue baya kenduk da ki baya follow bat ki baya komen ha kena ke channel teh ha kena ke video pat ngasih kuat ban keli ka ke brand ne ka company bat ke model jong ke pun ke bapi bat mentah at present ngala juga liteng ya kata Henry ha kata kepor 4 dabun brutan ha kena ke channel tewat pe ban ya komen ya ke brand bat ka model jong kepun ba piban menta at present tang tangin sepin kibana ki ki kategori kiba kambun kibaban kambun kibabat dagi budget phone ne dagi mid range phone ne dagi flagship phone tang ne ngan keli tang ya pi ngaruk ngan sim bentalang ngan yetu ya ke model bat ke brand ke bangabat menta te ke brand ne ke company ke bangabat menta ke deka motorla bat ke model pat ke deka H40 Neo nga order ya kene ha ubnai Oktober ha usnem arjar arpulai kala kam rim kendian Henry kadang biang kampat don issue te piru pila ban yetu nadu menno pibat ya kata kapun ke ba pibat menta teto hang ne ngin sedang no ban page ya ki features ne ki specification jong kena kapun ka Realme 16 te ngin sedang syua ha ke design bat ka build jong ka teka desain jongka ka compare kendiat na gitu ki handman jongka ke tuga 16 Pro bat ka 16 Pro Plus namar hakan ka compare ha ke tuga kamera model jongka lada yunujar bat gitu ki handman jongka ke tuga 16 Pro bat ka 16 Pro Plus banang tu nasat jong ke tuga kamera jongka kadon ya ke tu kabalong kum ke kenjayin ha ke balai tu balak ban penon kam ya kene kum ha ke por basan dur selfie daka bak kamera jongka badru ke trekam kum ke flashlight lane ka aura light lada sondur ha ke por badum teh ha ke build jongka pat ke body jongka kisna dagi plastik bat ke bak jongkaru kisna dagi plastik tega thickness jongka pat lane ke jing ruben jongka ke poi kumba pra point iwe bat ke jingkia jongka pat ke poi kumba sispa pra fly gram haki sim card ke support dagi dual nano sim card bat kila ada ke hybrid sim slot kata kemud kadon ke option lada pikwa ban expand ya ke storage jongka leng baki SD card bat ha ke IP rating pat ke support daga IP68 ke 69 bat ka 69K Tekata kemud kala longka water resistance. Teban unlock pat ya kena kepun kila ada ke under display fingerprint daga optical sensor. Tahaki kolos jong kapat kidon arteli. Kabanengkong ka air black kaba arpat ke air white. Tementapan nyepoy haka display jongka. Kajing hek ke display jongka kalong 1.1 punya unci. Ha kena ke size tekam dehek tan ne read tan kena ke display jongka. Bat kila ai daga full HD plus AMOLED display. Sispa RPH ke refresh rate ki ai. Ha ke brightness pat kat saw spat nits ke HBM bat hadu sah jar spat nits pat ke peak brightness jongka. Teh ke screen to body ratio jong kena ke display jongka pat ke yok kumba kendai pulai persen. Teh kata kemud gitu ki bezel jongka lana gitu ki benta bayang ketu display jongka kila kamrin. Bat kilong symmetrical. Kemud barok saudong kilong daki juk ki size.
Tenang ta ban yada ya kena display jongka kila ada kata ka D-Star D Plus Protection Glass. Temen tapan ini poy hau chipset. Chipset lana processor kila kena kepun kata da MediaTek Dimensity 6400. Ban 1 nanometer kisnai Une processor te 4 de baklan bar. Udang de tang balak ban penon yaki basic task. Une M lada de haki ni kisngi balak Qdor kini ki chip M. Te unya hab ban ai tang haki pun ki bah po chip ne khat arjar. Bat kanuk saya kata ka longkum katoga Infinix Hot 60i ka ba ai da une uju processor ka badang la ban yo hapa ka khat arjar. Henry hakane ban onda pios ngau ya ka dor jongka te saya penciong nong rimi mapi kadang ya hab nem ban ai da une processor hakata ka dor bakila ai. Haka antu score uyo tang kumba riulak nen riulak tam. Te kumta ban lek kai game teng ki bomde ki balek heavy te ulak ban support kumban rupu FPS haka BGMI. Bat ban penduna ya ke hit kila ai ru ya kata ka VC cooling chamber dakan 1000 sanpeu mm². Temen tapat ngini poy haki software jongka karena kepun kila ada ka Android 16 bat uta Realme UI 7. Lines name kina ya ka OS update lana ka Android update bat saus nempat kina ya ka security update. Nang ta haki ai features ru kidon katukan teliki ai. Temen tapat ngini poy haka RAM bat ka storage jongka karena kepun kadon lai teliki RAM bat ki storage variant. Ka banang kong ka base variant jongki ka prajibi ka RAM bat sis par prajibi ka storage. Ka barpat ka prajibi ka RAM bat arspa sanpun GB ka storage. Kabalaipat ke top variant jongki ka khat RGB ka RAM bat arspa sanpun GB ka storage. Kajak RAM kila ai kena kepun kata daga LPDDR4X bat kerja storage bat ki ada ka UFS 2.2. Haka naga liang kajak RAM bat kerja storage ru kila de ban ai da ki bakam state ya kene. Namar kine kila kamrim ki model bat haka dor ba kila ai ya kena kepun kiwe kila don ki ba ai da ki bakam state ki jat RAM bat ki jat storage. Temen tapan nyipo haka kamera jongka. Kana kepun kadon artili ki kamera jongka nadin. 100 season page ka i kumba kadon lightly. Kabanang kong ki ada kesan 10 megapiksel ka primary camera. Bat ke support tang daga EIS haka video stabilization ki klaim ai daga taka OIS. Nang ta haka sensor jong kena ke kamera jongka kila ada ke Sony IMX 852. Te haki video pat kala ban record tang hadu 1080p 60 fps. Kamla ban shoot dagi 4K video lane ban support dagi 4K video namar ba processor kila kena ke pun umde ba support yaki 4K video. Dan ang ta haka to go pat ke kamera jongka ke detang ke 6 moh ke bakil ai tang daga R megapiksel kataga depth kamera. Dan ang ta haka front kamera jongka pat ki ada ka 9 megapiksel bat haka neru ka support daga 1080p 60 fps haki video. Takumba PE hang ne ki don sibun mo ki jing duna jongka haki kamera jong kena phone. Kam don ya ka ultra wide kamera ka telephoto kamera bat kam support 4K video bat kam support ru ya kata ka OIS ki atang daga EIS ban pen stable ya ki video. Temen tapan ini po hau bateri jongka. Bateri jong kena phone kila ada 9000 mAh. Bat charger pat ki ada upra watt kat ba ka support pat tang hadu 60 watt lane 1000 watt. Nang ta kata ka bypass charging ka reverse charging ru ka support. But how to USB port pat ki ada USB 2.0. Temen tapat ngi po hakiwe kiwe pat ki features jongka. Karena kepun kadon hadu khatsan teliki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.3. Te haki mic ki ada ki artiligi mic, haki speaker ki ada ki artiligi speaker bat la ruban penhe hadu lai 4% ka volume. Nang ta ka NFC te ki claim ai. Temen tapat ini po haka main kata ya ka dor jongka. Ki dor tra jong kena kepun ki sedang nadu ka live weh jar kendai spa kendai kata ya ka to ka prajibi ka RAM bat spa apa prajibi ka storage. Ka ba arpat ka poi live lah jar kendai spa kendai live sah jar kata ya ka to ka prajibi ka RAM bat spa san pun GB ka storage. Ka ba live pat ka poi live pun jar kendai spa kendai live pun jar kata ya ka to ka kat RGB ka RAM bat spa san pun GB ka storage. Temen ta haba pios ngau ya ka dor jong kena kepun tema pi ki baju melin ban one page ya ki video jong kena ka channel te phila ya nang lane la ngau tu hi hadu katno kala rem dor kena kepun lada ya compare bat gitu ki features jongka. Namar haki ni ki dor am ngau ya hap cuma ban yo da auto processor ubade ban ai tang haki pun ki ba sipeu ne kat behajar. Banang ta lada pipej le haka kamera jongka ru ka flip ha. Kam don ultra wide kamera, kam don telephoto kamera, kam support 4K, kam don ru ya kata ka OIS. Na dong sedong kiduna. Tawat ya long surprise namar nang ne sekmat em pin UI baki pun kin nang kiu dor susu. Namar pila itib hi nagada baduna supply pelat ki chim. Bad mentale saka naga thma Iran kabala ban kata ya ginegi smartphone industry ru. Te gitu ki batmu ban tit pun thmai wat pun slam shu. Shu tit la tit wat da gitu ki bami menin snem ru. Namar haki pun ki ban sami nang ne sekmat em nginam la shu ban expect la ne khmi lenti ban yo ki pun ki babiang ki features hagador ka babin. Te gitu ki bomde ki batmu ban tit pun ru saya pikir bah ya ki pun jong pimo. Namar la da jia bas new ne ja kato ka ba pi bat menta pila hab ban tit kum ki ne ki pun thmai menta ki bom ler shu.
Haka toko dorte ngalak ban recommend yapi da kiwe kiba khamla shibun ya kane. Te ban yo i ya kita gipun kiba ngalak ban suggest yapi haki jaka jong kane. Te phila ban klik hatu bathok products harum jong ko title jong kane video. Hang tu kin sami kita gipun kiba ngalak tak lane recommend yapi ban thit haka jaka jong kane. Te mentang ngatrai lang ba kane video jonga kala ajing mta yapi shibun ban singa thu ya kane gapun. Bat kala long rukum kajing maham mo lada de ba pitmu ban thit ya ka namar POE ba ka don shibun ba kita gi jing tuna jong ka. Tengin ye syam haka we pat ke video jonga kuble shibun.